السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. Membangsakan, menisbahkan maksiat kepada Nabi Adam, maka jadi kafir. Dan juga kalau menafikan maksiat kepada Nabi Adam juga jadi kafir. Mohon penjelasan Kiai. قلب للحق تعلق وبغار حراء تألق.